نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ فرمائے نت قرآن مجید تو کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وگشت ہما کے آسے تو کائنت جہنم پاسبانا کہ شما دعا بلوٹے وتی رب گورا کہ کم بکنتے یکروچی میں سرا عذابا. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. آگوشت زانا نیت کگت شمے گورا پیغمبر گو نشانیاں جہنمی گوشت بلے یعنی آت کگے تنت پاسبان گوشنت گوڑا شما ود دعا بکنے ونمنو کانی دعا بیکارنت. اللہ تعالیٰ فرمائنیت سورہ اعراف توکا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وبهشتی گواک جنت جہنمیاں کہ ہما وعدہ کہ میں ربا گوما کتگت آراست بیت. آیا شما موتی رب کتگی وعدہ راست دیت. جہنمی گوشنت ہاؤ گوڑا آواز دنت یک آواز دیو کی ہمشانی درمیانا کہ اللہ لعنت پا ظالمان. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. پہما کے داشتن تے مردم چا اللہ راہا و ایتہا چوٹی یعنی عیب شوہاز کت و قیامت نمنو کے تنت وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبت دوینانی درمیانا یکو ستری ای نام بیت اعراف و اعراف سرالہتی ہنچی مردم بنت کیا پجائے کارنت ہمکا یعنی یک دومی گا گو نشانیاں. و بہشت مردما توار جننتو گشنت پشما سلامتی بیت دنیگا آبہشتا نشتگنت و امیدوارنت. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وادی کے آہانی چم دوزیانی نیمگا ترینگ بنت گوشنت اے میں رب ہور مقام آرا گو ظالمی مردمان. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون.
ओए राप वाला हमा मर्दुमों गुआ के जनंत हमा के चा निशानियाँ पज्जाह कारंत यानी जहन्नमिया गुशंत कहज कारा नयत शुमे जमायत व शुमे तकब्बर कनग अहाउलाई الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون پدا جنتیان نے مگا اشارہ کنم تو گوشنت ای ہماہنت کہ شما پا ہماہانی گی سوگندوار تگت کہ اللہ رحمت شان نرسنت بلے اشا یعنی جنتیاں و گوشک بتگ کے بہشتا داخل ببے نیستن شما سراہ چو ترسی ونا شما گمیگ بیت ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وتوارجنت جهنمي جنتيا کے پر بریچے میں سرا کم کی آپ یا کہ بدیے تمہارا کم کی ہما چیزاں کہ اللہ شمارا دات گنت جنتی گشت اللہ ای دوئی چیز حرام کو تگا پانمن نوکان الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون پاہما کے آوتی دین لیب و تماشا بنائی تھا و دنیای زندگی آدو کئے تو کا کتگنت گوڑا ما مرچی شاہن چوش بھی حال کنے ہن چوش کے شاہ مرچگی روچے دو چار کپگو بھی حال کتگ و ہن چوش کے شاہ میں آیا تو نشانی نمن نتگاں